بەڵێش دەستپێکە vê kampanyayê ve rûdaw jî bi awayekî çalak dengê wan kesan digihîne raya giştiya Bakurê Kurdistan û Tirkiyê bi taybetî ew aliyên ku di vê kampanyayê de li meydanê ne li ser erdê kar dikin û hewl didin hejmareke zêdetir ya zarokan di dibistanên Bakurê Kurdistan û Tirkiyêde dersa Kurdî hilbijêrin. Tamamê tora peyamnêrên Rûdawê li Bakurê Kurdistan û Tirkiyê bi awayekî çalak piştgiriya wan aliyan dikin, dengê wan digihînin raya giştiya Bakurê Kurdistan û Tirkiyê. Niha ez dixwazim ji wan hevkarên xwe bipirsim ka ji destpêkê ve û heta niha bi çi awahî kar kirine û çi dîtine bi taybetî ferqa îsal li gel salên din ji ber ku ev ders ji sala 2012 ve heye lê îsal ji bo çi ev qasî cuda bû, ev kampanya bi gurî û coşeke mezin birêve diçe. Şewket Herkî wê ji Enqerê li gel min be maşallah dekak ji Amedê, rawîn Stêrk jî ji bajarê Stenbolê wê li gel min be. Ez dixwazim ji Amedê dest pê bikim maşallah. Îsal çi bû sedem ku kampanyayeke bi vî awahî bi coşeke mezin ji bo hilbijartina dersa Kurdî were kirin? Hevê derdema te baş be, dema hemû hevalên me yên ku Rûdawê de bi dil û can ji bo vê kampanyayê kar kirin, dema hemiye baş be. Lê vê yekê bibêjim ku ya rastî ji 2012 heta niha ji xwe ev dersa bijartebekî mafekî qanûnî û yasayî hebû lê hemû alî ker û lal bûn di vê meselê de. Bo nimûne Wezareta Perwerdehiyê ya Tirkiyê heta vê demê jî tu amarekî belav nekir ka heta niha sal bi sal çend zarokan serî li dersên bijartiyên kurmancî û zazakî dane. Tenê 2 salan ev amar aşkera kirin û pişt re jî bêdeng man lê aliyên Kurdî, partiyên siyasî yên Kurdî jî di vê hêlê de gelek qers bûn. Bez wekî kulekî di dilê Kurdî hezan da, di dilê dildarên Kurdî da ev yek wekî kulek mabû. Piştî ku em pê hesiyan ku êdî îsal wê careke din serdema dersên bijarte dest pê bike bi serpereştiya Rêveberê Giştî Tora Medyaya Rûdawê Ako Muhemed me dest bi vê kampanyayê kir bi weşanên xwe bi nûçeyên xwe. Ya rastî beriya ku em dest pê bikin hewldaneke bi vî rengî hebû lê qers bû. Piştî ku weşanên me dest pê kirin û me rûmala vê yekê kir çi bi promoyan be, çi bi nûçeyan be, çi ji qadê be, çi ji tevlîkirina mêvanan be, çi aliyên partiyên siyasî neman ku me mikrofona xwe dirêj nekirî û me ji wan nêrîn nestan derbarê vê yekê de. Her wiha sendîkayên ku vî karî re eleqedar dibin, şexsiyet û kesayetên navdar, hunermend, ew kesên ku biyanî ne û ne Kurdin lê dildarên Kurdî ne. Me mikrofon dirêjê her kesî kir û vê yekê bi xwe re kelecaneke mezin aniyan dikarim ez bi qasî ku min dît viya wiha pênase bikim dildarên Kurdî mudaxeleya vê pêvajoyê kirin. Mesela ên di nava sendîkayan da ku kar dikin, kîjan sendîka dibe bila be sendîkayên mamosteyan. Kesên ku Kurdî hez bûn bi Kurdî re eleqedar dibûn û dixwastin Kurdî geş ve zextê li ser rêveberên xwe kirin, zextê li ser navendê xwe kirin ku piştkiriya vê kampanyayê bike. Ew kesên ku di nava partiyên siyasî de cî digirtin, çi parlamenter be, çi endamekî ji rêzê be, çi rêveberek be, ger jiyana wê Kurdî be mudaxeleyê rêveberiya xwe kir û got nabe ku em li hemberî vê kampanyayê bêdeng bînin divê em jî tiştekî bikin. Pêl bi pêl ev kampanya dikarim bêjim ku gihîşte armanca xwe û heşmendiyeke mezin ya ziman li Bakurê Kurdistanê ava kir lê têrê nake. Îsal bû bingeheke baş bo sala bê. Yani êdî tecrübeyekî me Kurda jî heye ku qada sivîl, qada siyasî û qada kesên ku bi awayekî vî karî re eleqedar dibin bu tecrübeyek ji bo wan dikarin sala bê ji tecrübeyên îsal îstifade bikin û amadekariyeke baştir ji bo sala bê bikin ku bi milyonan zarok biçin serî li dersên kurmancî û zazakî bidin. Çünkü hemû pispor, hemû zimanzan, ew kesên ku serê xwe bi vê yekê re êşandine û lêkolîn kirine, hemû di vê baweriyê dane ku divê Kurdî li Bakurê Kurdistanê normalize be, ji krîmînalîzebûnê dûr keve,
وەکە ئامورێکە سیاسینەوە وەکە ژیانێکە خوازایی بەهارەکە لە کوچە و کۆلان و بازار و لە هەر قەدە ژیانێ ji ber vê yekê jî eger ku di sazî û dezgehên Kurdî de zimanê Kurdî cî bigire wê çaxê normalizetir dibe û ew bi milyonan zarokên ku rojê heftiyê 2 saetan jî be dema dersa Kurdî hilbijartin wê vê Kurdiya xwe bixin neva bazarê bibin neva malê bibin têkiliyên Kurdayatî yan bi vî zimanê bi hevalên xwe re bi pêş bixin ev yek wê bazara Kurdî wê geştir bike û ew xewna Ehmedê Xanê ku digo çi bikin bazar kesa de wê ji vê rewşê hinekî rizgar be Kurdî dikarin bêjin ji ber vê yekê jî hemû hevalên me û hevkarên me jî pîroz dikin bi taybetî vê jî bêjin divê ez vî muheqeq bêjim Evdiselam Akın jî hevkarê me li Amedê ve rastî gund bi gund bajar bi bajar ê ku heta îmkanê me hebûn çû geriya yek bi yek wî derd û kul û daxwaz û hestên mirovan yên daxwazên dersên bijarteyên Kurdî anî ser ekranê ji vê derê dîsa spasî hemû hevkarên me dikim di şexsiya Evdiselam Akın jî de. Maşallah ez ê pişra careke din vegerim cem te ji bo encaman jî ji ber ku ez dibînim hinek caran tu encamê hinek dibistanan jî belav dikî bêguman roja dawî em ê zêdetir giringiyê bidine wê meselê. Li İstanbulê ku tê gotin derdora 5 milyon Kurd hene rawîn. Bandora vê kampanyayê karvedana wê çawa bû di dema kar de we çi dît yanî têbinî di dema kar de çi bûn bi rastî zêdetir çi bala we kişand û guvaşek çêbû li ser aliyên siyasî jî ji bo ku xwe mecbûr bibînin ew jî dakevin meydanê? ji 6 milyonan jî zêdetir Kurd li vir dijîn ew tê wateyê ku herî kêm milyon nîvek 2 milyon zarok hene ku diçin dibistanan û her wekî din. Lê tişta ku me dî ew e ku xelkê Kurdên Stenbolê bêhayîn ji vê yekê malbat bêhayîn ji ber ku pirraniya Kurdên Stenbolê ên ku biçekî ji rojevê hayîdar dibin alîgirên HDP ne alîgirên partiyên diniyên siyasînin. Demek ku ew li vê derê li qadê nebin di nava xelkê de rûbirû xebatên nemeşînin xelk ji vê yekê hayîdar nebe her çi qasî li ser medyayê belav ve xelk bi xebatên takekesî hewlekê bide jî haya xelkê zêdetir jî çê nabe. Lê bandora Rûdawê wekek hevkarê min maşallah jî gotî bandoreke gelekî zêde li xelkê çêbû ji ber ku olanek li ser wêşana Rûdawê û çend saziyên din yên medya Kurda rabû. Em dibînin ku sazî û dezgehên Kurdan yani partî û komele bêdengiya xwe diparêzin. Hin saziyên zimên jî yên hereketên zimên jî berê xwedana bajarên Bakurê Kurdistanê li wê derê hin xebatan dimeşînin. Li aliyê din Kurdên ku ji rojava hatine li vê derê beşeke zêde êdî li Stenbolê bi taybetî li gelek bajarên de jî li Stenbolê ji du parçeyên Kurdistanê xelk hatine li vê derê pişaftina li ser wan berdewam dike. Xelkê rojava jî bi saya vê rûmalê ji wê yekê hayîdar bûn ku li Tirkiyeyê dî derfeteke wisa heye. Ez dixwazim barê bikeşim ser du tiştanê hev der bi qasî ku min dîtî yek giringiya ku Kurdulî dibistanan hebe çi ye yek jî rola medyayê. Hevkarê me Evdiselam destê wî sağ be ji me hemiyan bêhtir ket davî karî li Mêrdînê çûbû malbatekê bi pîrekê ra diaxivî. Pîrê digot keçika min diçe mektebê dersên Kurdî dibîne û têm malê ez jê dipirsim dibêjim öğretmenê ve çawa ne dibêje dadê ne öğretmen mamoste. Ewa nîşaneyekê gelekî balkêşe wê yekê nîşan dide ku dema zarok li dibistanê fêr dibin xelkê me yê Kurdên qal û pîr û navsal ku fêrî Kurdiya nûjen nebûne yani ji hin termên nûjen nizanin ji zarokan fêr dibin. Her çi qasî zarok ji mezinan fêr dibin jî lê di vir de em dibînin ku tişta ku zarok li dibistanê bi xwe re tînin fêrî mezinan jî dikin. Ev yek gelekî giring e. Ya din me divê mijarê de dî ku rola medyayê ji bo civakekê çi qasî giring e. Bi tene serê xwe Rûdawê dest pê kir pişta biçekî din hin saziyên dinên medyayê jî dest pê kirin. Lê medyayê kir ku mijarek di nava civakê de bibe mijara sereke civakê bi tevahî bi du xwe kaş bike ev yeka jî serkeftina medyayê li hêla din ji bo sala tê diyar e wê bingehekê din hebe mezintir hebe lazim e profesyoneltir karek hebe û li me jî dikeve ku em sala bê bavayekî berfirehtirî ne tenê li wan bajarê ku em dikarin xwe bigîrînê lê pêwîst e ku êdî em bi rûmalekê berfirehtir qene bi li seranserî Bakurê Kurdistanê vî karî bimeşînin berpirsyariyekê wiha dide ser medyaya Kurdî jî lê tişta herî ku dilê meriv
پێخواش دەبێت ئەوە و خەڵک هاتە هایدارکردن هەرچی قاسی ئی ساڵ هێژمارە و داهاتە هێویکردن بەشدارجی نەبە یعنی هەربەت هێژمار گەلێکی زیدەیە لێ دیارە ساڵا بێ وێ قەنەبە زارۆکین کوردان بە پڕانی دەبێت ڕۆژاوێدا تەف بگەرن سەر لێ بخن بله شوکت لأنقره بگومان لدردورا انقره هجماره که باشیا کردان هنه لیل نوا باجار از باور ناکم هجماره وان زیده به دیسا جی چوابو لأنقره و دردورا و باندورا و کمپانیای کسی کوبر نزانی بون هاتن آگاهدار کرن گهیشت وان کو در فتک وها هیا و دکارن سودیجی ورگرن و رولا سازین سیویل سازین جواکا سیویل به چه رنگی درکته پیش برکو حتی نه هر کسیش پارتی سیاسی هیوی دکر پارتی سیاسی جبراستی مثلا زمان کردی زیده ندرو جوانده بو خلق به حسیا کو بخوشی دکارن تشتکی بکن هفی در دو آلین و مسئله هنه هر دو جیش هفت دو گرینگترن یک جوانه و کو خلق به حسیا یعنی حمله انقره حمله دروای انقره لسرانسر ترکیه و باکور کردستانی ین کو پیشتر ندزانین درسه که بجارده هیا یعنی ما فکیوان هیا کو دکارن درسه حل بجیرن حتی رجعه که باش ام دکارن هاتن آگاه دار کن هرچنده کو وقت جا ماجه پیکر احتماله کو دمل دزدم انجام وی که نبینین جبر کو اگر هم تایبتی بس انقره بکن راست ناونده انقره هجماره که کم یا کردان هیا لی لناوچین و کردن بسالان بسادان سالان نشتجی بونه هنه مخابن جبر بشافتنا بسالان جبر دورکتنا وانیش باکوری کردستانی راست کو حتی رجعه که زماناتیه پاراستن لی یعنی او هشمندی ندوی آسته دیه که دیفچونه که لسر مافه خوی یاسایی بکن ندوی آسته دیه لیتا رجعه که هم دزانین که خلق بسایوه کمپینی هاتی آگاه تارد کرن او آلیه که وی آلیه دی یک گرین که وی کمپینی که ما بخول انقره جی دیتیه و لگلک جانجی لسر تورنجی واکب تایبتی ما چافدری وی که کریه که خلق آگاهدار بو که اوه مافکی یاسایی هیوی دار یعنی اویه که گله گرینگه اجبر که پیشتر جی دوه که کمپینین چارچوه اوان هنده که دی تنگ حاطبنه مشاندن یان زیدتر به دست پارتی سیاسی کولره ما بس تامن زیدتر هدپه هنده آلیه مثل هدپه و مسئله گرینگ گرتبن و بانگشه کربن لی مسئله کردی حتی رعده که لترکیه بویا مسئله که سیاسی اجبر که اگر لترکیه کسک بحثا کردیه بکه یک سر وکو کسی که چالاکونه که سیاسی معاملات گلته کنش برکو مسئله بساله توی مسئله سیاسی جی بویا ایدی کردی دگل مسئله سیاسی تی نقاش کرن لی بوی کمپینی هیوی در تشتک درکت یعنی مسئله کردی و جدور سیاستی بخو لگوری چارچوبه یاسای انکوهاتی دانیبون نمونه یاسای 1739 یاسای که بنگهین یا پرورده یا ترکیه که همو کاروبار پرورده لگوری وی یاسای بریوده چما ده ریال گرافیکین خود زیدتر هر واد پروموی ده جی ده ریال گرافیکان ده جی مزیدتر فوکوس عملا قرار سروی که بوکو اف مسئله نه مسئله که پارتیه که سیاسیه نه لگوری پلان سازیا ایدئولوژیا عالیه که اویه که به تمامی دستکفت و مافکی یاساییه اگر هنگی وی مافی خو بکار بینن هنگ راستی چه کیشه و مشکله نهین اویه که گلک گرینگ بو بدیتنا ملا انقرهش بلیوی و که انجامش بو انقره از بیجم دبکو هم سال پیشی ما نبینن یعنی بصدام به هزاران کس بچن سریل دبستانان بدن لی احتمال عمل پارلمان توی ترکیه نقاش کدی ببینید چه ماجبر که او مافه سال 2012 لگوری هندک چاکسازی جبو هف آهنگی دگل یکتی اروپای و که مجبوریه که ترکیه و دمه او یاسای پسند کرد که ترکیه هندک شرط یکتی اروپا جبو اندامتی بجی بینه لینها او مسئله جوی که چو داره دیتری و که مسئله که ترکیه خونیزی که یکتی اروپای بکن نه دیتن مسئله برفره بو احتماله دمین پیشیام هیوی دار لپارلمان توی او نقاشه زیدتر ده هدف ده سری ده هندک آلیین سیاسی حول بدن که استاتیا کردیه ده وزارت پروردی ده بگوارنش برکو نه
کردی د مفردات وزارت پرورده ده دیگل زمان لازان و آبازان و هندک زمان اندی وکه زمان کی بجارده هاتیه نویسین کرد لانقره اگر حول بدن دکارن و استاتوی بگورن کمپینین بگورنگی دکارن باندور لسر سیاست لسر عالی سیاسی و پارلمان توجی بکن کویدی کردی نه وکه درس کی هل بجارده همان دمی وکه درس کی فرض کری و درس کی سرکت مفردات ده جی بگیره یعنی لانقره زیادتر هم لبنده انجام که سیاسی نه وکه باشکردن استاتوی کردی مفردات وزارت پرورده ده بله شوکت گلکی سپاس امید دبیجه و گلکی دریش کر دویم پچکی کرد لیخن ایجار ماشالله انجامان امی چاوا بکاربن ورگرن جور هندکارن مثلا بانگلوان آلیان بکن اوی کودکارن انجامان بکینن ما روژا اینه ام زیدتر گرینگیه بدن راگهاندنا انجامان کی دکارن وا بکینن ما ایوی در او آمارن کو دگیجن بردسته ما زدتر ام بریا ماموستین کو لوان دبستانان کار دکن بریا وان ام خدگینن وان آماران وان هجماران لی اف هجمارن کو ام پار بدکن هجمارن گلک که من یعنی باورم بصدان قاتن وان هجماران سالیدان هنه لی دخوازم دو تشتان بکرتی ببرم پیشوی بیجم یک دوی ناوندا شوپاندنا کردی به آوا کرن بو سالا به ای سال چیه دی یعنی او همو آمار دوی بین بری خستن کرن دیو باو مالبات و کومله و ماموسته به هفرا سرلیدان دما کرن او سرلیدان لجیه که بین کوم کرن کو بکاربن پشترن مداخله و پیواجه بکن چونکه او قاز آمارن کو لبردست مهنه یعنی جی گلک زدتر گلو اوه دیجیتالی دا قادا دیجیتالیا دا بستانان دا به ساغلمی برای کوپیک به تومار کردن آنها ام هیچ و نزانم پشت 21 میوه دیار به ناونده که شوپاندنا کردیش باویه که لازمه یا دویمین اف کامپانیا زدتر هر چقاز برای مدیه جهاتا کردن لسر تویتر ما تویتر دا او کسین کو تویتر بکارتینن جوخه او کسین کو هشمندی وان هیا و باوی کی روشه هایدار نو کسین خواندن و قادر روشن بیران زدتر لسر فیسبوک و اینستاگرامی دوی اف کامپانیا زدتر بهاتا مشاندن جبر کو دیو باو خوش کو براو کسین وان زاروکا کو خواندن و نویساندن آن گلک قرض جنبید اینستاگرام و فیسبوک گلک باش بکارتینن ما نکاریم خبگینن وان نه مدیای و نه جی او کسین کو ویکار علاقه دار دبن دوی سالا بیده به طایبت گرینگی بدن سر فیسبوک و اینستاگرام کو او بخش توییتر دورن لسر وی اف کامپانیا بمشاندن نظرم چقدر دم ما هلی گلک تشن بردسته مهنه کو ببیجم وی که ببیجم کو یعنی ایدی ام پی حسیان کو براستی هشمندی زمان دنا و خلقی ده هیه خلق دلدار وی زمانیه بس برای خستن بون لازمه یعنی دوی او یک کار برای کو پیک جناونده کی و بکرن اف نهاتیه کرن اگر کو بکرن از باورم سالا به میلیون زاروک و بچ سریر درسن کرمانجی و زازاکی بدن و قیمه خواجی پینینن اف یک بلکی ببه بنگه ها پروردهی کردیش با پیش راجش بلکه 2 ساعت 13 زاروک کردانا که بلکه گاو بگاو قناق بقناق پیشی به مجبوری کرن به فرض کرن پشت را ساعت نوی بزده کرن و پشت را جی ببه بنگه که پروردهی کامل کش پیشته بستانم دست بیده که حتی زاننگه بس دوی کار سر بکرم راوین آلین سیاسی لإستانبول بتایبتی فرهاد انجو هفسروکی هدپی باجار استانبول گوت امی دا کبنه میدانا نمیش همو آلی گرین خواب بخوازن تلو تفگره که بویرنگی لإستانبول تیدیتن و دما پیشته پیشبینی چیه باندورا وی که وی کمپانیای وی چوابه بکرتی زحمت نبی هم فرهاد انجو هیدر هم چند پارلمانترن هدپی به داخلینی تاکیسی و شخصی پشگیری و مسئله کرن اوانا هم دزانن هم کسی و داخلینی دانش دهلا کردی و کردبونی داجی هل واستماج خواهد دیاره لی لقاده طل و تفکر که هدپی نینه نتنه یا هدپی این سازی و دزگه هندن این باکور جنینه یعنی مدیا باکور هم بیشن مدیا که دیواندام لوی داره هیا آلیگرین هدپی یعنی سیاست باکور بهتر آلیگری اوان دکن لسر تو دزگه که مدیا چه
کوار بن چه روزنامه بن آژانسن تلویزیون نزدیکی 30 سازی مدیایی هنه لسر ویجی تو گاوه گن تو کارک نایکرن لهلا دن کومله پلتفرم و گلک سازی و رخصتن دن ین در دورا HDP و نزدیکی HDP هنه وانجی تو تشتک نکریه لی ام تشتکی بالکش دبینن کو انجام کو جوی پروسه درکتی جوی کمپینی درکتی HDP نچار دیگه کو بهشتار به و هر وقتی دنجی جبر کو مثلا لسر مدیایی جی زیاده به و که کسی کو بهشتار ببن و که کسی کو رو کردان تن نشان دادن سر مدیایی جی HDP بچکی درنگ ماید و مسئله کو بهشتار به او یک هاتیه فهم کردم بیامن سالا به احتمال که کو HDP و مسئله تخ جیر کنترل کی یعنی جیر کنترل خودش بدومینت تشکی وس سازی و دزگه اندن جنا احتمال کو پشکریا وانجی بکه جور پی و لازم ام نکار بگیجن آمارن فرمی چه کس سری لیخستیه یا چه کس چند پول و بونه بس او آگاهی لوزارت تن راگهاندن او جی دکه سر پارلمانترین کرد به تایبتین HDP و بهشک JP ام دوی هنکی گواش الوان بکنج روزا این پی و گو آنها پیشنمیان سری لوزارت بدونو وزارت جی نچار و چاقه برسه وام ده ام دبینن کو سال بیج کمپانیایی که مزنتر بمشه پشتی 2 سال اندن نچاره احتماله که گله که مزنه کو یان درس ساعت درسان زیاده ببن یان جی لدبستان سرطایی و لیسایی جی نچار دولت ببینه جی بده ایدی هم دکارم بیجی کو بنگه هکی گله که بهش خاطیه داره بله شوکت است خوازم نرینا آلین اپوزیسیونی جی ام راکینن هل وستوان دویده میده چه بو هر چقاسی پیام هنه کاجوان گهیشت نمه لی وکی دن چقاسی دروجه وانده بو پارتین اپوزیسیونا ترکیه هیوی دار دیاره هر به سایاوی کمپینی سایاوی کاری هاتیه کرن اپوزیسیونا ترکیه جی تایبتی چند پارتین که دوان سالن داوید هاتنه دامزراندن و کادروی نوانجی پیشتر دنا واک پارتی دنا او جی لسر وی مسئله رشد بونه و او جی هاتنه سرخط تایبتی احمد داوطولو که روژه که یعنی ام میوان کرن نوانده گشتیا پارتیا خوام لوی داری بون من بخو پرسا هل بجارتنا کردی جوی کرو برسوه که دورو دریج دا و دنا برسوه خود چند جراجی بحثا وی که کرد و بخو کردی و که ازمانه که پیروز دبینه هم زازاکی هم کرمانجیش بوی زاراواین زمان پیروزن و زمان وی آخینه و لازمه که زیدتر گرنگی بیت دیتن جخو دما که قبل برنامه هم پارتیا دوا هم یا گلجه که دنیرن د برنامه هر دو پارتیان دجی راسته که تایبت ناو کردی نات یا نویسینده بونمونه پارتیا دوا د برنامه خود د بیجه او که پارتیا دوا ما فهمو زمانان د پاریزن یعنی هنده گوتنین برفرهن وکرینه لی دیاره که تایبتی لباکوری کردستان لآمد نونرتین پارتیان زیادتر رول هبویه جناوندان زیادتر شاخنوان ین باکوری کردستان جبر او کشو هوای درست بوی او اتمسفر هی او جی اگر به مجبوریت خوشی بن نچار بونه که داخویانیان بدن خودی لمسئله در کفن آلیه هری بیدنگ دوی مسئله ده جهپه بود ناو جهپه ده سر وی مسئله اندک ناکوکی هن هم دزانن هندک ناکوکی جهپه ین دور دریش هنه لی دناو جهپه ده جیب تایبت شاخ خنوانین باکوری کردستان تولیوی مسئله بونه داخویانی دانه هندک برپرسنوانین بری دیسا داخویانی دانه اپوزیسیون هندک دوره لوی مسئله یعنی هندک دوره لی کمپینه به ویرانگی هدیه اپوزیسیون جی تینه سرخج برک اپوزیسیون بخود بینه که پیوستیه که جواکی دوی قاده ده یا او خلق البنده کار و خباته که اپوزیسیون جی اگر راوین جی بحث کرد اگر سب کرد دخواست زیدتر مافی یاسایی بکن و مسئله وره پارلمانت و دمی اپوزیسیون مجبوره که هندکی دی رولا خوب ببینه تفی همون ناکوکین هی لیدوی کمپینه دم دبینن که تایبت پارتیا گلجک احمد داوطولو اروا پارتیا دوا و شاخنوانین لآمده و الباکوری کردستان بداخویانی پشگیریا و کمپینه کرنه لی یا گرینگ اوه که اگر سبایه و مسئله لپارلمانت و بب تایبت جهپه دی رولا که چوا ببینه یک تشتی دی از خوازم لیزیده بکم تایبت دناف HDP ده جهوی دار یعنی هندک آلین کو پیشتر یعنی هندک مجارن سیاسی دناف HDP وانج بوان گرینگ مسئله وکه کردی هندک دی خول دور دگرتن او جهات نصر خد بونمونه سزای تملی افسرو که بره HDP از بخو وکه روزنامه وان لانقره یکم جاد بینم که سزای تملی راست راست درباره کردی ده و راست راست درباره مجاره که به وی رنگی ده بخو پیامه که بلاف ده که پیشتر جدا ما دناف HDP ده زیدتر بابت گریدای دموکراسی
روسیا ترکیه هندێک بابەتێن کو بگشتینە دەڕۆژەوە سزای تەمەلی دەجی دەگرتن لێ سزای تەمەلێک و بخۆشی کەسێکی تورکە تێتە سەر خەت و دەبێژە و لازمە زارۆکن کوردان دەرسا کوردی هەڵبژێرن ئەوەژی هەموو وەکە سەرکەفتنە vê کەمپینیە بێگومان gelekî spas maşallah de kak ji Amedê Şewket Herkî ji Enqerê rawîn stêrk ji bajarê Stenbolê Ömer Sönmez û Abdüselam Akıncî jî em ji bîr nakin bi rastî spasiya we tevan dikim hûn li meydanê bûn temamê materyalê ku em li vir diçûn ji aliyê we ve digihîşte me keda we bû lê hîna di roj li pêşiya me ne rawestan nîne zor spas.